Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nga bertu dokter Miki dulu chongsa apa niar juai. Demana hagani ke film demana kampa te channel yang ini bertu ke Scam Jingmut Production te pan ke jingker channel pi they will share, like and subscribe pi. Pasti piona, tong tai ka berpa. Ikan ramionga. Nga bertu juga pi lima sume usak otonga hadong penelian khut mi yai nga ka kong tiong rồi bắt chan lang vui nga cái này cái phim mà là gặp đây hôm nay chứ buồn rồi nó phải kia nhiều mà Boleh pun fikir baik pak. Petunjuk ngah tak internet dekat. Dah sa hasilnya right juai. Di mana producer hagani ke film ke yang ini ko pergi ke cukar. Wai saya ni di mana unang ruai hagani ke film ke yang ini. Tapi pak dia mesti mungkin kerpat IP, osnya bahapi share, like, subscribe yang di channel yang ini udah pergi Scam Jingmut Production. Titik intin boleh pun. Âm đôi tu y phân biệt y lập hà. Aku boleh cipun di perti jangan tak perlu wajib trong sa panir cuai. Haju ipo daman oleh director yang gini ke film ke WI perti di kecukar. Te release juga haka arabli tadi yang diupenai haka Friday. Hypor nya uji mir kejang kwa u kanai pi ya gani ka story yang gani ka film the base ka hanga hismen nei bor perkat o waktu perlok sawi dai lang iwa iplu jumut langi te perchang no aga tho ade nei te the bon giwa force nga ya u perchang o bumi kami ni kinja short film te the tho nei bor iwa yarap kilok the boys cat inga hagani galat ko wa u bumi no a ya gani ka film kani to ka first film ko yang nga kani to ka scene ko nang kong ko nga yo ala da u bumi kami ni kinja film tengah karpa IP ki pet ba le de mi wa let nei ni hai tai te usnya wi phu so gi usnya wi phu so no gi nga man bi so wa to wa kat kiwa chem dani uwa ma u chem yiga kiwa to ko hado among the ham siang per nga mem tho wa to wa u wi ye givi ka tho kat kam jingmut yonga pan ma on pi boy em be village nei tu ni te nga ko director pana ke jingker chan pi ki pe ba yo nang kerchan cho pi yo nang ye cho of mi ye ki film dani ki videos de wa kerchan pi the haju ipor siang bah like share and subscribe one haka channel ke yang na ko ba di perti jika Scam Jingmut Production di kita ran hi ko boleh